Hello, nungsirba maruploising mayam sunungay panaleram ganina khale ando ngasi se ay nganta na ngasi lavender ay husi khara ka ureba ko imung da thambada ko manam nam nuksi asi se ando ngahan kana na hange lavender se kari kana gena lavender se da ayamana oil semnai ando ay di oil semna ba dung yamba dinate ay di sum pause ta hapaga imung da manam nuksi na ba thamna bane ado lavender farm daga tongno isidi lavender oil andagi lavender perfume lavender soap kai kai no yam same khare mo se andagi mood swing oi budaga yam na sigi manam se yam kanai yam thamnai ba ka da ko andagi yengo to se tawri la sengo ani sengo ani se khatsu khana duine ba huzi anduga ne nungju nushina ba aduga khatso dum khana ne ba udre dana toiba loizane hungrani se amana tumba matam dadi ko to khai tumme ba ko ado kana sana ba matam se ma bani pulap smain leira gane ko amana mo khotni amana mo nga ni taw lei duine ba andagi huzi yengo se agi garden ni ngasi se sigi poets wives ya phajana salamme khupasam tawai satrengo masu se pura ke yellow na te basi se ano khara yellow hairap sang madune ba ano yam phasai mai masu se am inga phasa sane khupasam ni yes there is na apple pambi ne ano dwarf apple ne ano zik khara pala e ano mamang se de am pale si se andagi sisna Charles Darwin ne David Austin Rose ne aina hana so hai gibdo sise David Austin gi rose ni manung da khwai chawba rose ne na andagi sigi ne ko khara sigi rose sing sida khara machu khara ondha ba habadi khara kamba khara yauri se sisna lemon sandura bane ba khara yak pa sing sina khara naha oi ba hai ta ne ko salak pa koi tri ba yam phaja sani sise tasan laga yam phaja ba rose ne dagi sisna art angel sise yam phaja bane sise chi keno ne aina char hongtok pa hai tare andagi sisna court jubilee ko ya han ma sat pan hendak sahi sina ando edi khallura bane ma sise sat la roidrana ando handaki nong kan na sa gibdo te da mapom sat laga sat leirame aina tholok pada yam nungai yengba kharawe salamroidra na khallaga ando handak se nong se khara chui handaki summer se mamang se hidagi handak na chui daga mamang se hidana spring dam su hi ba spring se khuchum tawgi do handak sina summer da chui ba spring da khara chu gi de andagi sisna kaino na en queen and slays to ne ando mayam ai sana ba loi khare andagi sisna Nigella blue masune ai white amsule ko sigi Nigella sda do sisna blue masune and blue masusne na phajai handa han matha bane blue masuse and masigi maru duna amodum tajaga ga mathang sai dum hora adam ne lakna phana bangam daga sise amuk po hogradi adum chahi khudinge dum masana dum self seated oiraga dum masangna dum matang hogur laine sise andagi sisna karambano ai sije kaure maming kaure ai mathangi video dang mahairage karambano habado yamandana ne ko lai suzu ne maming su loin kaw su yaw ba especially rose ma khan se yamal leba ko duiduna maming se khara kaw ya yawre se de yung kana am tong le pai gre andagi sisna Pierre de Rozan pink Pierre de Rozan ne andagi ngasi se keno ne ba garbage collection day ne ba khoi phata haudi loba keno do numit tu ne ba yellow masusna recycle to we pot hapna ba amasina khoi phata haudi hapna ba ni ko andagi sigi angang baske yam sana na satrengo sigi rose ani se angang basna Mr. Lincoln gawe andagi ango basna Pop John Paul II gawe andagi sisna peace rose se achawa pambi mahora me ai si gare kangaga andagi stagi
ai huzu utkibadone si sap mane si kai sisna Pope John Paul II manam kwai dagi hena kan ba rose ango wasingi manung da si amani si manam yam thina kan jane sigi rose ango white masu se si andagi red masu si ju Australia da rose angang mada manam nungshiba hairagadi Mr. Lincoln je si adum number 1 da dum leirabane mase manam khwai nungsiba rose angang ba haitadi sigi rose ni ba rose makhan yam lei ko angang bada nuisu adui tarju sigi rose na manam khwai dagi kanba rose ne adu manam yam kanba rose angang ba thaningadi sigi rose thanai ba soida anduga yamju sanai si je Canberra gi weather siga ma dum sahi khudingi ne ko dum sukso chode ma sali singse andagi ngo khoi gi sorok se yengo akhoi gi sorok se lan chen gi me dumai dum tawdre ngo ne Canberra se capital oizer Australia gi capital oizer su population yam deba ko Ottawa London adagi Washington DC smaina mi yamna leiba dumaina leiba mafam natte Canberra se and akhoi gi street tangi natti ase chi ise atopa street ta sadum sik pane dum khara khoi thabak sa na matam du khara yang laura mane khara langam mane du dum pukchik chikhi hekta andagi sisna Sir Donald Bradman kawe ko sise Australian cricketer a power cricketer maming the loraga thon barus ne and Sir Donald Bradman ze Australia ge power sports stars ngi manunda amane hai tare ko and magi maming loraga thon barus thok na phasa ga sani ko in tok na phasa ga sani hai ni maga samane hai ni thok ol loraga phasa hai ni and sisna Saint Cecilia David Austin gi rose ne masak se phasat rengo ina nga hamusu utkhibodo muka and handak se hisna ahan basat pane ko sisa and ina hana so haib dos de ate pambi budi mayam le me do rose pambi di leram de ba ina lakpada do garden se ina phasana se me se sahi manga taruk tangari ba garden ne ba sisa yam koira ba garden natte and huzik ai imunda sangaga isanupagi breakfast sembiruge and kano tawe school suti thaba se ko suti thaba se ma yum da leiba se ai se kano tawe thabak chin badong tawe ba ma yum da leiraga haibadi masu ngak puthok tabe yade ai thabai ngang halaga dagi mapaga budi dum ayam lei ko ma se kano da mapagi masani ba ma se mapam sa yam sana ba keno ni ba adui ta suma yum de lebe thaba khara sil lai tar adoi music breakfast sembi ge tani yam to breakfast ni this is pork sipulatos sausages to ni keno da woolworth da ge supermarket ama da dum igai na phangba sausages type ni and yam kuin ju sange si je ngau to da kwa ni tara mari thoi hum do ya dang changang ga khang di ko adai mi tani yam thuna munba yam thuna sa ba ya ba kan pot ni hai ta re ko si je brand soina dum sa do ni kai no da phoi ji lunch thong roi nga do magi huzik yerum ma hobirani ma ai hodo be yerum se ko gi yamatam yam sang be yerum du na te sam ba dum thugai ra dum dum thadar ga dum hawo ya be yerum du ni thum so happy no hai magi black pepper so happy no hai aduna icham na hobe yerum ne yam thuna su sem be ya ba da sumaina sa ba sina su ma pamje ayuk sida ko ando kainogumba omelette kumba dagi kainogumba scramble egg kumba dudi ama thawai ta na sa de adu na ismaina dum icham na dum sembira bane dum dagi sisna breakfast juice ne vegetables ka fruits ka yana ba do sigi ready made se aina nga sipi se ai thu matam laita ba matam khar short oi ba mi tai sna na ba thambane do bu ayam matam da juice fresh juice na tragana dum fruits dum cha bane ma adanga sidi ai matam yam short oire kaino danga si ai si thabak sunga hak sa da ba ya de aduna ni
Sini ngasi ayuki thoram haibabu aduga aise nungdhin ai huren halaga aise supermarket ta aise kai grocery tawba chatkani nungdhin nungdawairamda aduda mu yenghanjarake adun nungdhinda mu thengnarasi koina grocery tawba chalamdaida ngasi se ko akhoi se kaino ne ba akhoi injang na pi leiba numitto this I Kuise hizikne skoi manakta leiba kaino khakta ne supermarket khakta kaino ne ba injang na pi leiba sat kendai ne ba grocery tauba ai ki isa nupa ne ai husband ne nung sudarak to kainom tawe ngasi se do nung pumang mung yengone amang nung kumang sengomta Atia se kan toure ba boyamak pungamam sangre heba ando instead kaino se mute ohel se makhonam tata dri se supermarket manhumda sei se kaino ne kai kari sei no khangde kanna khonga ga lairame ba ano makhon do copyright chagadra ra ai adum hapaktrabani makhon se ando moina muthatpa matang da di dum khara hape doga ai ayamana makhon sem ta haptrabani yengo andagi ne go grocery phamjat pase moi mapa ga masaga se am pame basi se ando sang aba mabani se dum ai mangdagi dum mang khadam ni dum kada satlino khangdi ba aina thung tan ba mafam ga se mabani loi yau doine Sida andagi aigi kaigumba akoi kainoda phiro leirusi natragana aigi makeup yengusi lipstick leirusi khungob yengusi hadi mabani tal harakane ba matam yam sangi kana dena mabani injang na pi leiba satpati yas khupa mammi go ani se injang na pi leibane hai ta dine ko mabani dum hana dum ready da dum leirabane dum ngasi grocery tawbanu minatra na su kaw de hai ba aina kaw su mabani dum kaw de hai ba sanam ngaje khuta sanam je ko sigi bags na khara honge hai ta yam kanna kangba du na khara tange ando aise meat kai di leiraktre dobu chicken wings khara leirae andagi chicken thai khara ga leirae ado si soup bondo huji aina utkhiba soup bondo adu stew kai sembagi yam kana bane andido si de mabani satkadaba amuk aina di pamdaba section hai tare ko supermarket da de mabani na di yam pamjaba somna kangi kai khoigi mogi thakna ba sana ba yon ba singdo adu de manak tam la e dagi khoi frozen section da ai je frozen nga yaw aina pamba yaw brana lakne ado aina pamba do ngarangi ngahangi aina post lo cha du sap mana aina pamba yawam dare nga sisu do ai huji yumda chatlaga ai basa fish khar lei ado ai bake to doini huji mayam de yenghanjarake nusi nga se ko protein yam wangba duga yamna calorie khoi low oiba carbohydrate yamna low oiba kaino ne nga ne ado diet ka to mi lai dai ne ko adai ta di sigi nga se saba yam phai hai tare ko dagi ai huji marinate tawna mixer seminis de 1.5 teaspoon chili flakes ne chili flakes se khara saba chili flakes to ni ko insta hapise andagi 1.5 teaspoon smoked paprika ne smoked paprika da normal amalai smoked amalai insta hapise smoked paprika ne andagi side I 1 hip have it chuan gai toba sama coriander coriander ga roast to ado crust to bani na hapise dagi half teaspoon crushed black pepper hape andagi 1 teaspoon ground coriander hape andagi half teaspoon ground garlic ne si powder garlic to ne ko andagi yam hape yak pane si andagi sama ni phabate ko si ground onion powder ne ko andi do sama khara phade dagi salty thumdi sai gi kyam nyam na chai habagi chang da dum hapaga yare da na ko andagi
1.5 tablespoons of lemon juice hape kainonda sigi lemon juice se khara mayak khara kambane ko fresh to dage dunane aina sida marinate tawda si ayamba sinari se andagi 3 tablespoons of olive oil hape olive oil natraga su apamba oil vegetable oil hapasu yai adubu olive oil na ayamba tawna ismaina marinate tawna base nga gumba yen gumba natraga kaigumba meat ama marinate tawda ayamba na olive oil sinai basida ado phasana okhaibiro okhaibiraga ai fadigom soiba khara hape fadigom soiba natrasu isa isana pamjaba parsley ra oregano ra thymes la amahita hape yai ado aidi corianders na khara pame yumdadi ado commercial kitchen da toragadi ayamba na moisidadi oregano natraga thymes gumba pamnai ba ko ado aidi pamjaba flavor du na ina mix toise apama pamba spice hape yai isa isa gi mahawi matungina natra andagi phasana huziki mixture do nga gi mathaktu da spread torani phasana nalaga them dana nalaga mathak makha on na phasana nan thokpirani thongnaba masi loina thongnaba huren size bake tawda ko masi re howdana ba mahaw sing de loina mo chupsanaba loina mak thongnaba phasana taisan birani yam thuna sumun bane sigi nga se anduga sigi marinate over fish at 20 minutes ngak phamalo habdi rest to halani freeze to rest to halasu yai mapanda rest to halasu yai adum isa na pamba adum tangkara di sigi kai spicing je absorb to na ba ma se rest to darka lei anduga matang sida oven 180 degree celsius da preheat torani andagi ai huji vegetable bake to na vegetable semine dos de 2 large bell peppers lore anduga angang baga asangmaga ni ko ai hisi lore adagi carrot ani kha soire andagi 6 baby potatoes tangkai ka thalaga hape and si baby potatoes ampika baby potatoes to nati ko adagi 2 medium size red onions to the quarters da ka e anduga hape andagi 7 cloves of garlic sing khara saw garlic thuni ko andagi crushed black pepper khara hape half teaspoon gumboiram daw mala inesta happy se andagi salt se am half trasu yai kaino se mana masing je vegetables sing je masagi sweetness ama tholok pane ba horen bake torba matung da duna salt am happy no khayak na bane andagi oregano flakes khara hape oregano je fresh hapasu yai ado ai fresh so howe ai garden adu ta so ai stay da akang ba join sinare thuba da sinabadi smana dum sinna yai andagi 3 tablespoons of olive oil hape and I know the high keep this minor baked over say olive oil na how banana and the fazana or kaibirani tung naba habiti kasin goya tung naba goro side to than or kaibiro and not the tadiniko when mahau mana dabane fazana or kai how the simatang sida and the gi id yam pames minor baked vegetables sing say koimung loin pame haitare anduga baking tray mada happy rani hapaga sang mana halani loimak santoga phasana kaino da haye huren munbada mana naba ko mathang non sanaradi makhada leibasing do munda baneba adiduna phasana chang mana na sembirani aduga sise 60 minutes lower rate da preheated oven da bake torani ainunga sai so have the 180 degree celsius da preheat tawona in high gibado aduji adagi fish in a upper rack da mathak thangba racks da 30 minutes makhung khum dana ko bake taw birani duga dum loire si yam thuna semba yaba yam su laiba mil ne hai tare ko haksang su phaba and duga irai laina su duga yam na so satisfied oiba mil ne ando ai chaka saning da ban numit dugumba di sigi mil se dum nungai ba and habadi same da su laiba house hauba da haksang da su phaba andagi keno su pam ba mina su dum pam ba keno ni mil ne hai tare sida di yam common oiba dish ne si se ando ayamana sida moi se the regular household da sigumba fish se bake to with the ko kano gumba lemon natraga orange gumba snarga bake to ne adugo ai apama flavor de yumda to bani na ko aina pamjaba kano spice ke hapaga sembe wani isa na pamjaba maru marang andagi ka herbs koi maroi mapang loina hapaga loin to ba yai isa gi mawong da aduga
ꯑꯗꯨꯒ ꯕꯦꯛ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝꯗꯒꯤ ꯀꯥꯏꯅꯅꯕ ꯌꯥꯊꯪ ꯅꯤꯖꯔꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯇꯦꯛꯇ ꯀꯥꯏꯗꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯌꯥꯏꯐꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯣꯏꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤ